Kadam, Toxon 6 idol pini part number rangi 280 andenganan lelo, labangso atau 284 andenganan lelo, labangso andengalan pinang beni lagi cokapon kela keli tumasa, karena APSLC presiden akai saja kata wasili labangso Toxon pini cokapon lo, Kadam. tapi adun tu bangke APSLC Youth Wing Central Committee Youth Secretary ake hai sarsing be phanda mile bangso toksolok johan pan kadam nas pineng we lam bangkela hello non RSS lapen Bongo Sena lapen BJP tumla celang king si la bangso sik sidul koson sike pak fogjima la bangso fan lok sinon kam deklen development amen ten la direct funding amen ten lapen 125th amendment labang solama putar lok sinolong kelam tum awareness campaign kebi konane panel discussion long party toy konane ha delhi long dam labang solam lok silang tum pini rab long te pon lasi pini we ni karjui abang kela puhelo APSLC amne ku jai ka thar sarake hai fan tipu alam tum ke development aning hang hema usi alang ini tumhan la APSLC atumhan karjudo labang solam sini disafar ajupo je article 280 long tong development doctor ma article 275 long si development doctor lo labang solam nang li ra panhanta alang dong polo article 280 implement lo polo tangte direct funding long poitum development long por ro development long po and the article 275 Itum implement article 275 implemented itum development loy malong le lapen direct funding loy malong le lamang solam men le tak pantang Article 280 along le itum fund one sita direct funding ke long le India government atum finance commission pen Assam government fancy poisa nang lupa prangi. Assam government bang and direct funding pulotan te da council ng poisa nang lu leader po. Ha village development council along VDC along nang lupit po. Da iso na bangela pulo direct funding pulotan te. CMEM tum chodit dun rata long lelo lawage poisa bang direct liha village council long sidampo ha state government pen sita as India government pen directly siha village council long nang leji po bang kali India government ke ha state government long sidampa prangi hala so long se puru sada bilang hala consolidate debt fund badi hala ka puru lo state government na puru lo lada ke tok do non ilitum tong sikot pen si lai hu claim nahi bu por lai hu por he bare le do aku der le bo jeta lada ke tok the consolidated fund of the state pujipu measures needed to augment the consolidated fund of a state pujipu hala dak si nang loji poisa bang da council long nang lo le lo Council long nang lu lelo pulutan te directly si nang lu po pulutan te tribal arong phan lu chot jima kali te tribal kali ato manape omuna jima labang tahala state government to district po hatu maning hangling lo council karbeng long autonomous council ke thanga chopudun our side alabang ke jong si Lason si keme puyong si council tu maninghang pulote te la tape claim na setan ni tum kama thabang ke no maken ni tum APHLC tum autonomous council long jakong velang seta non jakong velang pon non ke pape pon den nang pule li pu meji ka li lake non aphan chot ka li dia potema la tu ke mo itum lewang seta ban ka prek lewang seta la ke council ke pangtang nai itum ke ninghang ke la posi direct funding po ma hak village along rong along pedam tujui la bang ke chok chelo da council long si wan ba prang nai dan non la so
direct funding pu article 280 along a think ke la bang ke ha village wrong along si dam jui po da council long bang velu seta direct funding pu aku pu thule thot lo lage India government pen a fund ke da directly ha wrong along ke bang we ha state government long si dam ba prani ako direct funding pulo ta tribal area pandong pandong ma oi ma la plan la pilo general si pandong ta ko Ladakh la 280 lage general lage tribal area puda ave tribal area puda ave la si Ladakh bange dangerous lo da bange panchayat alam do panchayat along ke loja paisa alam la pen municipality salong town committee along ke loja paisa alam se da ke do de la bang ultimately ke la ke la bang so 280 ke la ke tribal atom fan kalilo tribal area fan kalilo tribal area panchayat area fan lo ke panchayat area program hai kar diya hai panchayat ke la si neli anon sharma a committee along look at top dun ke la 280 along clause 3 sub clause A along see that distribution between the union comma pudokok ni non ke enda pusido yo enda pu pa pedo de detra union the states and the tribal areas under 6 schedule pudak top dun dat ni punili mata nili ke top dun kamatha kali la son si nili ada ke top dun angela pu pulote itum autonomous council la bangke union government la pen state government pen a level isivet pon ke into kring bom pon ke level seta la dak b along kalite b along yong si b along c along bidun koklo pulat te la ke panchayat pen itu panchayat pen municipality along si itu ma autonomous council ke choman dun de level dun de aja ko vedet pola la pen non aku ni lenar sodon dam tu thot ko dun chu article 280 pen ke development long po puselang tu pulo la pe hal article 280 long bangke karbiang lo atom ham autonomous state walang hana ke to awe 280 long autonomous state awe sita article 275 jong si amendment lo protang pe article 244 ta hala dak amendment ponulu la pe autonomous state ta keseng unja ja kong lo la pe hada ke direct funding hada masih du erlo lasi la bang solam non da confusion do sir jet article 20 jong situ implement opotante ultimately karbiang lo ada autonomous state nang nilu poteng lo hada ki keto gawe autonomous state alamat keto gawe article 244 keto alamat gawe paragraph 6 to paragraph 20 tribal area keto gawe hala article 20 loge sita article 275 long bangke paragraph 20 ya tengpen article 244 ya tengpen do ente itu kalau mas kenang article 20 sinai ma article 275 sinai itu non karbiang long rap non burning issue de itu mga 275 sikenang po ate ma 275 along si lada the cost of such schemes pune de na de along the do average excess expenditure revenues during the 2 years answer be along the cost of such schemes development today 275 long si development palam ke dolo as may be undertaken by that state with the approval of the government of India for the purpose of raising the level of administration of the state areas manala tribal areas pansi punamlo areas of that administration of that administration pusipula la lada pulo any sums payable under clause A or the second provincial if the autonomous state comprises of all tribal areas pujade haladak development akam anta ke NG fancy pusila ke top dole ya lasi nitum 280 ke enang ne 275 enang ji pura nitum development account claim nang ni puli pudang kali itum enang po ma itum council a level abang panchayat ason pinjong det lo tela ka alia det po laki like more power less power le po laki kalang lo tapi non ni dia adon chu alang li besang pan adon chu po je non
BJP RSS Bongo Sena tum ke ki pulo je Article 280 afansi maximum kalang tum non itu burning sil afansi RD ki period lang tum along tem abang sol lam ke kan awareness capital Article 280 fan lock se RD ki p de abang so Article 280 ke karbia ke mat inglong arat afan dak 6 dul area afan kupila ake begitu 280 lo je abang so article jong si amended podang implemented lo tang de itu autonomous state kelong ya jak kombrilang labang nami hin ber tham si hekna cholo lo maga jonga itom president na nigelo article 280 penjong se tangka nang lo program te lage panchayat cheplang dat ko district council autonomous council avidat ko lage amen ke dogo ko ta acha kom avidat ko lasi ilu tung ka chini da mani ban ka lalo article 280 penjong se tangka nang lo un polo tangte copy pot article 275 pen tangka nang lo je ani ang hidan सरकार मदकार दिया हुआ बीजेपी तो पीपल सी लमन सोलमबांग आरडी बिल आर्टिकल 275 along अथेमा आर्टिकल 275 along के clearly that mention that law lake schedule 3 fancy asontin apne atankale bangsita latung fancy penong gat lo ta article 280 lo penong gat abe thal ke general fancy penong to general to da ke kar bi kuki ba bengali bihari tumanta itu men civil level ko lalu te panchayat lake lasi akimila bangke article 275 aron apte pensi itu hal tangka doan tanang lunang amendment lasi itu kenangi lasi kenangi alema article 275 nongke jono pula article 275 nongke lake autonomous state mana article 244 ke nongke provision ta dan itu lo 280 long esi thap ke thap du nahi la finance commission of paisa ke long dunji pulo ta hadi moheta neli pulo hala a pulo union government state government and the autonomous state kali de autonomous council kuda add do nahi a long si add do ne b long da li c long da kali c long le pudon to municipal bench man do det po b long le pud b long b don so ta panchayat bench man to det po alam ba setelah bang kerja ji nang project de ji bang non ta ko son ne bang gi ya na penlisi non bang salah salah bang che thana list da 280 long autonomous state alam thang da lai alam ke thinai loi sang ge lai tung autonomous state si hang jadi te BJP de autonomous state khang protan article 275 implement no lasi tu pudun ver no palang litu people la bang so lam BJP atum ra afan bang so lam thana ide je article 280 ke etum afan autonomous state alam putha thang ta da ke tokpona me article 275 jong situ amendment of lotang de itung a political ajakom tribal area pola mang itu nintang kring mana ko puthoi tum cepang pilo development alam tu pilo development nanji pusilang tum hangkong APSL situ development ning hang he itum hang he puna hopper tum ningje nitum development nangji pulo tang de tribal atum farm se development ta claim nangji atheda ke schedule area da lasi labang so alam mangge non BJP RSS Bongo Sena atum kala BJP long kedo penan intellectual atum hange resemason pincong sila bang so article 280 amendment nang po labang so amendment lo tang latum asik sidul labang so tribal atum aja kom ke jum polapen development abang atum long dulu athela bang so fan ke ha statements nang lo tri kete atum aning hangali lo isnali puerla masa bahate maro na bate maro kobidi lo kalima nang lo chon poke nang lo chon po mane kacolong ye towar bang awedet po peda nang pi bang nang pi chong po penon kitu selam ni kipa ningi damji BJP long kedo intellectual pukachi chromatum 6 sidul para 20 along ke tribal people po we usialang nitong ipu akara ka velo hada tribal area fan tribal area program de idea si thema people bang sigen kenang yente labang solam nang thang dasa lada bang ge hale tribal po bang ke ahok lo tribal po alam thia bang ge lage chok lage nilita
Apranda la so kitab long ta ke tok tang la tribal pu ke adjective pin gun bujwa obdo ke mati di la man ke Kala people bang ke. Seta la dakamat la so lo bang ke non ke tribal pu ke hala amunit pansi pu dang lo area le tribal kali la so det ke tribal jo pu pele ji mati di la karbiang long ke tribal jo pu pele ji Karbiang long ke do atum ke tribal po bang se puji karbiang long ke do amunit atum ke tribal po bang se puji labi la si la tribal po da ke tok dam mang ke hala tribal area po long paragraph 20 long tribal area po ke la amunit panji pulo lagi amunit panji pulo areas po bang le adet panji pudam lagi Tribal cuma dead puluh. Kalang lo. Ultimately tribal cuma dead lo lagi. Kalang lo. Tribal constitution tapi nang pilo gede lagi. Kalang. Tribal tu development nang ji tribal tu cing tur naik tribal tu sehala general high caste tu nang tu equal tu nang ji upana mati. Kalang lo. Lah tu nang ket dah tu mati tek dun pat tek dun nang masih tu nang six tu nang pilo constitution nang pilo. Pilo dari tu bicok situ lagi. Lah si non itu si sarpan aju po ini tum Karbiang longal ta no chini nangji non BJP RSS tum la ansi karbiang long arada pan ka mangpu ke papa lu lox kamiklen article 2448 di check si article 280 fan lox si press with pangnisel tu tam ke paklen tahal article 280 jong si implement protang article 2448 and implement lo gede Kalang lo. Kami mau cakap bang solam press meet fahai deh lo tera tu. Non bang so amendment lo jong situ kati kubtun program ke pa program itu 50 years itu back down sudah pun. Ke pa pina ko bang solam nang. La BJP le pen Congress tum handu ke la ke autonomous state pincong hipu ke alang litum panggil papi pulong lelu alang litum high command tu papi pulong le. Yang si kudet de alam itu election ka contest dunji apan tiket tapi pedat po la ka peri masih la tumke alam litumke la autonomous state alam ke ningye tu thedat si hal article 280 alam se paningje thoren la bene autonomous state alam ta ningdok posonte hal article 275 alam si ningje ji kante ada autonomous state alam the committee clearly da ke talk the committee 275 alam gaya la da ke the sums payable any sum on and from the formation of the autonomous state under article 244A which is ke tok domati yo la autonomous state akan ta poisa ke hak pon verbo budak ke tok domati yo la si autonomous state do kok lo te la si poisa ta hak ponji la si autonomous 275 dolo te la ke autonomous state alam ke dovek po lagi Kelong ateng lo lagi Tela bang so tu nang autonomous state kari lo. kan EA ceplang der lo non ke 280 yung siang chot 275 nang ne kun turong lo te lang autonomous state kan EA lo nang ne ku pudun ateng jauh mana BJP lo ngedo atum anggra autonomous state nang ne pro. kalang Alam nga lagi. kalang yo non ke Autonomous state nang ne pro. Autonomous state nang ji pro te article 244A lakan article 275 alam tu ningji no. kan ningje jok plot je ban si alang litum 280 alam ningje tu berarti tilo no lo ke autonomous state alam kan ningje jok plot je ban non lagi non helang alang litum news PPCM tu dalam longhang alang li statement itu isi je non labangso amendment MOS 2011 MOS 11 tapi MOS 21 labangso kaya implement payment at jiafan log CCM tuliran ronghang ta arti ki pidun log lapel labangso lo mangke nilipina mena sunang kokpo SDC ahot autonomous state pen lardet MOU abang fotum ta hala solong kacera dun har tumta Article 244 eham di check si MOS 21 MOS 11 implement abang amendment at nangji usia lang tadi pidu hala bangso MOS lang ke article 244 tawe MOS 21 lang article 244 alam awe ante hala tum
autonomous state aning hang he derma labang solam besang phani lian dulu hala tuma ke das autonomous state alam autonomous state bangke kedar salam jithan nam lo bote ari sang ho dung kan ning do autonomous state ammen pensi la arlo kam tame pinangan de kidun lo sita la ki hoy tumbang government dun pen chelangsi ini ang tanang bar pen MOS MOU ci taw khut bangke autonomous state alam bang pawe det lo be la det lo autonomous state Allah ke MOS si one round pickets na la pickets bang tangka ben chela det joy ke ben tangka ben chela det lal lasi non 2021 la bang so 125 constitution amendment bill law Assam State Election Commission apan itung district council law MSC election kapadu lapen ke municipal town committee election kapidu state election commission manche hotai det aban ke lake chok chip pick alam lo lake non chot kali ke bang tuji awe tumanta jongsi implement det polodante lake phopat ko lage lapen close to 2.3 long recap la open category bidet kaduk kabe akhe pasta lalu polante itu akhe ban kala ke mimil tribal ban kala ke mimil itu ma det longri ijoban kal det ko lage kan ke amut pela ma ke 6 schedule ke pa phuk 6 schedule ke pa we asai si alang tu claim rong lalu non ni lela wis itu sisa hana sipo non isu thepik lo non abang so isu long si ili tom hananga jo BJP kachari bom non kalbeno tons council bage hala amulu kilo tum si lam kaningi na jako na dei matidi hala tum bang si autonomous state alam lape article 244 alam kaningi nang jia tum bang si pini ba ninge to theda de ninge to theda si kinang ipilo article 280 hala ki amendment ya fan loksi ala tum talks to ram sala ha delhi osuka hotel Article 280 lapen 125th amendment la bangso bill ke papas ya fan loksi talks to dam set alu tangka korospe sita article 244 karbia ram akar ialam BJP kachari atum kacingki dami phan aning hang he ko bangke non klang dak lo la bangso lam nang dirap phan khamsa klang dak lo ki lage theklong dak lo Athema lang litung 280 alam si damrong lo 275 lo anda dam de 244 a alam ke dam thu the de khangjang lo la posi ilitung theklong dak lo la non ke dobom a BJP atu la pen pudam etrote demokrasi tengke la BJP atum aphan vote ki pidun anatum ta autonomous state nang ne po tum lo hokalam demokrasi tengke athema autonomous state hangji ko diala tu tipu lapen autonomous state wanji me ne election hai de lote ko phansi alang litu ma pe hai lo mati di anga nona bange autonomous state ke hang alam bange ninge tu thepin lo ante hala tum phansi lata batai si chot kali hai batai si BJP to man batai pe hai le Pihai lo mane chini take lor chini lor si pihai lo la tum autonomous state hange pu chini lor si pihai lo mati di la sila vote BJP to man ki pidun ana tum thang ela autonomous state nang ne pa tum lu ame thang num chini ne la mane ning ve pen alam litum chini nang po ni litum kan ninge ako ning ve chot kali lo ning ye olo la salam ke Athema demokrasi demokratos pamatidi muluk aja kong pamatidi muluk aja kong ke long atum si autonomous state ta hang uncosi lasi muluk aja kong ke long muluk aja kong pidun lo non chu MP election hota lak ke thomra plikebra hini lo ne pilone amune tu vote pidun lo hala tum anta autonomous state nang ni patum lo Kenang itu mangke 1,87,000. 1,87,000 nili tumbang ke
lagi autonomous state nang gi potom bang itu tribal thing la nitum la 1,87,000 nang autonomous state nang gi potom lo article 275 ta nangji potun lo article 275 ta nang gi mane autonomous state nang gi la pen autonomous council ta intui krambom nang gi wa to arum suning tung telon itu bang pisun nang ne potom bang la si non kan ta chichini non hala BJP long ke bondun kre atum an pinita neli birudhe ta ningyer ho jakas long alidar atum hala se autonomous state jakas puke joint action committee for autonomous state pu body jakas pualong ke do alidar atum an ta non ke autonomous state nang ne pusi ningye dun rong alam ne ningye yede akam ben ningye dun det bom de vote kipi ben ningye dun det bom de la per alama ne non ki si lo sa pajuna por dolo non karbiang lo barning isu ki dijia fan lo si kam ta claim lo mera itu tham bom lo ini tum wrong aglo labang so BJP atum fan tum arjunangi rat tum si arjunangi athela tum ham autonomous state ke palong ji ke pawar dia fan si tum vote ki pilo ande autonomous state ki wan ji atum ke pawan ji atum iposi alam tum ASEAN tong pini anda ninge jedat iposi article 2 ki alam ninge rong lo iposi article 244 alam ninge jedelo labang so lam rat tum arjunangi no APSL si tum dale karjunangi gali labang so ja kong ke nangli long kadalo dak ke demokrasi dead lo ke demokratik dead long sinang ta ke do dilis ke do nang ja karjuli aja kong do labang so jong sinang le arju je pulutan itu autonomous state kilong je pandang ke dead tikla itum leaders apan arju hai nangi leaders pulutan me komalo public mandate kilong autonomous leaders vote pen ke hai itu vote pen rong asu ke public mandate pu ta ko pia mandate le lo ma pu si puturong ye ko pi si ke mandate lo ma pu si puturong le ye election mandate ko ba le mandate pu ke hukum ke long ko ya jak kong ke long mulu aja kong long tum mulu ka jak kong ke long lasi mulu aja kong ke long atum apam jong situm labang solam arju hai he pulut nang de nang lita autonomous state nang ne pumang pinak election ke hai tu an ke mulu ka jak kong ke long tu lasi labang solam mang ke itum chini nang ji lape itum arju hai nang ji no labang so apor ahut labang so amendment constitution amendment lo itum jong si labang so ke mang pachunung thek pulutan de adai komalo labang solam de itum charju nang ko no adai komalo adai kelong tala mulu baca ko kelong tu vote ki pi ke chok che pon lasi itum labang solam arju hai nang ji jong si nang le arju hai ka ke ta si kop dum do pulutan te itu malil de ji lasi non labang so por karbiang long arap manisi wasai kimi wa nangwan pilun nonjo labang so emen menolog jong si itum complete itum ardi pilun thek pulutan te itu ban na hok de ji lasi itum papi pikul pulutan te labang solam ang itu sini nang ji lasi labang so men melo RD ki mane hala tu iti lah ke tung nang ne itu iti nang ne pulo autonomous telam sini isi pulo jadi article 275 dan article 244 bang situ amendment ni itu article 280 pen le poisa wan chot jigaliti 275 pen ta poisa wan oji pudak ke tok do ti development dapat nak lagi lu kente lada ke tok do le such sums with 270 grants from the union to certain states such sums as parliament may by law provide shall be charged on the consolidated fund of India in each year as grants in aid of revenues of such states as parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different states, provided that there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the state with approval of the government of India
for the purpose of promoting the welfare of scheduled tribes in the states or raising the level of administration of scheduled areas. Scheduled area, the council along, in the state or raising the level of administration of scheduled tribes therein to that of the administration of the rest of the areas of the state. Mane plain district ko anma kaching thul laan pachihuman paching barya pan poisa central government to state government panang lubong po pusida ke pugaya. Tela bangso ja kong war chor si tu tisi han. Tisi hang tu hala finance commission po por le finance commission po Data 275 ta doke. 275 long ta doke. Aku nangi betul moheta puloti finance commission alam le jong si bidu ji pusita hala long si bidu clause 3 sub clause A long si bidu nai union and the states po long si autonomous council puta hadaksi kali ke autonomous state puta hadaksi bidu nang po nili tok don edlo salam non le nili kani e chot kali lo ha anon shorma committee ke bang hotsi am do si bidun edlo APHRC pen Sinang itu munti noi itu nak keman jong si papleng mun tek tek lo tangte itu labang so kecil pudun jaja kong itu kupilo keman hala bang simang tip nangji artikel 2 itu keman kali karbiang long arat ke artikel 2 itu keman kali karbiang long arat ke artikel 244 si anutin da keman anutin da mang don si 244 implement lo butang da itu da autonomous tera ja kong dopo itu da state puci pulong po pusi rat ma keman setelah bangso keman BJP atum di head artikel 280 bang si non kem rada long kepon roma long kepon pulotan ni BJP long ke do akar bi atum mangke autonomous state nang ne pusi pini la bangso state meno mangke klang dak no la to autonomous state nang ne bang si pini state meno pidelo ni tum itung dia artikel 2 kile pela hak keman ceng mendai tu keman kali artikel 244 amendment situ karbiang long ke anu tinda keman dulu lagi anu tinda mang keman dulu bangso ke artikel 244 itu setelah bangso keman kapatenge det dia fansi pilih BJP tu boli la bangso disim komat falo KNK BJP long ke do intellectual atau fan la ben BJP long ke do CM MP MLA tu masih disim pincong lo la bangso disim komalo non yang bom ke RSS dan bongosena tum sen bong alang bongosena RSS tu ai alang le tu bongosena tak ko chingi ni bu aku TV long si Kelantan di tan det le ko si tek don long le det bong lang mala ta si la ke thamba pino ke tum porta dolo la si kadol na chora tum tala bangso lam ke rata long rong along ponoi je nituma ke man ke article 280 kali nituma ke man ke article 244 elam danang khalu nang tu ban thege mala bang solam de enang si chakoi puli nang tu pudan kala rong sola si labang si kushone rai sunai nang tu non apor ke me hot labang so apor ke me jong si nang tu claim tek tel ko tang te nang tu labang som hoi pen chue noi ko nang tu alam tu han pu hai nang tu hut pe lo kente 3,42,000 avot ke BJP tu si kelong lo ke kelong serang tu pini MP man lo MLA man lo CM man lo tela bangso man det pen nang tu kupilo iklem abang situm karjunang ji si pineng ya tokso ke kadoi handa choro lo itu masa jaiga thalang saralang li for mesen na bangso lam rat kan pakla ke pala handa choro lo apre polang li besan ho fansam li choro lo bangso lam along ardina ne pidun alang li hin peta rara fanethini ka tamelang li pachin holang handa choro lo pineng ya tokso ke ditum lang si ring cheklo kardo